Oyé, 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 oyé. Kwa ajili ya demokrasia, uchaguzi, utawala, usawa wa kijinsia na mapambano dhidi ya COVID-19. Chunganisha. Unakokola siya itika unaingia? Ndiyo, iyo. Endelea. Himba. Ozalaka na yo très impoli, Ozalaka na yo très impoli, Nani ajua ya kama maka chunganisha ni mkorofi sana? Oh, kwa mkorofi ni sasa sifa kwako? Oye, unapasha kuwa na furaha vile minena kwa kwako. We na baba mbala munaniacha mipeke kwa hopitalo? Mulizania ya kama COVID-19 itaniua. Hapana. Kama uliuliza baminganga, balitaka kukuambia nguvu gani tulifanya juu upone. Lakini miko naona saa mundoto. Lakini mama kachonganisha, tunakuwa na mwaka mzima tangu hii mambo ilipita. Nataka kusema tangio ulikuwa mhopitalo juu ya COVID. Unakumbuka Lakini mie, tangia nilitoka mhopitalo minisha kuwa prophetess. Niko na kanisa munene na waminifu mingi. Ndiyo. Nazania kama niko na lota. Jumu kutoka kwako mhopitalo, ulikuwa tena kwangu, pasipo ukokola. Mungu wangu, tulisimulia tena hii mambo? Oye, au sabwake, njo kitu napendaka kwako. Ni mara ya ile mila kwako, paka mfano moe, pasipo ukokola. Kweli, pasipo mizaa. Ni mara ya ine. Kwa nini hii yote? Pola. Namba 4 ni namba ya profesi yangu. Mijimu inaniambia kachonganisha utaenda mara 4 kwa Oye. Mara ya 4 njo tamwambia ile profesi inasema. Utaambia Oye akwe kuingia mukanisa yako. Hii ni ujumbe ya AB Communication na msaada ya ambasadi ya Sweden na appui technique ya Internews.